Drinjača, subota, 30. maj 1992. U mjesni dom kulture dovedeno je 108 bošnjačkih muškaraca iz Kostijereva i Drinjače. Istog dana je njih 93 strijeljano. Narednih dana ta brojka će se povećati na preko 100 ubijenih. Od tih komšija koji su bili, što sam ja poznao, je bio Mlađenović Radovan, koji nas je sproveo do Drinjače. Mog su muža najviše tukli, on je sav krvav. Sam je rekao, gledaj mi djecu. I više nikad ni čula ni vidjela ga nisam. Mom prijatelju Meji Osmanoviću, njega su ubili njegovi 5 sinova. Imao je 2 sina od prve žene i 3 sina od druge žene. Tako da su sve 5 ubili i njega 6. Moj otac, moji 4 amidže, ima majka koja je izgubila 4 sina. Više ima majke koje su izgubile po 2 sina, po 3 sina. Taj dan srpski vojnici ubili su mi muža, Memišević Hasu, pa su mu ubili djevera, Memišević Ramiza, pa su mu ubili djevera Memišević Zajima, pa su mu ubili od djevera sina Memišević Ramu, pa su mu ubili Memišević Stanaida od djevera, pa su mu ubili od Zaove 4 sina. Trojica muškaraca su preživjela strijeljanje u Domu kulture Drinjača. Abdulkadir Beganović je bio jedan od njih. Onda smo čuli jak udarac u vrata, upala je jedna grupa vojnika, razni uniformi. Odmah su počeli da tuku. Ima jedno školsko igralište preko puta, možda 10 metara, i tu čujemo rafale. I izlazimo iz sale iza stepence i oni nam komanduju, bilo je puno vojske ispred nas, komanduju nam da idemo lijevo, baš u tom smjeru gdje mi čujemo rafale. Mehmed Osmanović, on je naglas povikao, ljudi, bježimo, izginit ćemo, prodirao se tako, oni su odmah rekli, pucajte, šta čekate, tako da je paljba počela po nama. Ja sam prvi metak dobio u predjelu lijevog kuka, ja sam pao na stomak. Teško ranjen na strijeljanju, Abdulkadir se krajnjim naporom uspio vratiti u svoje selo Kostijerevo. Komšija Srbin Milan Gnjatović Mićo mu obećava da će ga prevesti do slobodne teritorije pod kontrolom bosanske vojske. Krenuli su. Mićo je naredio Abdulkadiru da ide ispred njega 5-6 koraka niz strme livade prema rijeci Drinjači. Gledao u Paljeviće i nisam primijetio da on zastoji iza mojih leđa. U jednom momentu on je repetirao pušku i ja sam se jako naglo krenuo, on je već na nišanje da me ubije. Ja sam u vrisku rekao, nemoj Mićo, on je spali metak, a metak me maši. Ja sam počeo da trčim strmo dole, dobio sam neku snagu i onda sam desno pobjegao u neku paprat, tamo je šuma, gusto sve i ostruge. Kako sam prošao i sam, ne znam, se sav iscijepao i uskočio sam neki potok koji je već bio na buju.